Hagajing lakai Indian Super League haprenga mohabadan Persia eka Chennaian. Haba pai shakre ke chinga lakai baro artri ki kenhon ki khai damar argol hadu bukot ka chinga lakai. Baria gini ki argol jungka mohabadan layo bentya paswa ban kot ka chinga lakai. Kata kabinet ka wakndai pe plusan. Hagajing lakai Serie A prega Inter Milan Persia eka blok na. Hagan ke chinga lakai baro artri ki kenhon ki khai damar argol hadu bukot ka chinga lakai. Ban hagan ke chinga lakai Martinez layo bentya shigol nagbenta ka Inter Milan. Hagajing lakai French Cup haprenga Espel Persia eka PSG. Haba pai shakne ke chinga lakai ka PSG kala khor ka nam job hadin bagalala bat pelem sok eka Espel hadu san la ar. Hagajing lakai Bundesliga haprenga Bayern Munich Persia eka Hoffenheim. Hagan ke chinga lakai ka Bayern Munich kala khor ka nam job hadin bagalala bat pelem sok eka Hoffenheim hadu san la not. Bar hagan ke chinga lakai usane uliya bentap argol nagabenta ka Bayern Munich. Hagajing lakai Premier League haprenga Everton Persia eka kenhuni lakai goalkeeper ka Argentina ka Aston Villa. Haba pai shakne ke chinga lakai ka Aston Villa kala khor ka nam job hadin magalala bat lem ka Everton da shigol lanot badia gane ke shigol chu ka Aston Villa le bentap leng ba Watkins haka minit ka basan peway. Hagaway par ke chinga lakai Premier League haprenga Arsenal Persia eka Tottenham hagan ke chinga lakai ka Arsenal kala khor ka nam job hadin magalala bat lem ka Tottenham da ar lakaway. Baria gini ki ar gol jungka Arsenal layo bentap nengkong leng baga un gol jungka Tottenham baria ga gol ka ba ar layo bentap haga minit ka ba sau peu sau leng bau trosat ba leng baga ke ching job ka Arsenal kala kiu sha ka kerdan ka ba ar haga mi ikhen point. Hagajing lakai Copa del Rey round of 16 haprenga Barcelona Persia eka Real Betis. Haba pai shakne ke chinga lakai ka Barcelona kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim suk eka Real Betis hadu san lakaway. Baria gini ki san gol jungka Barcelona layo bentap nengkong leng bau gawi haga minit ka ba lai ukonte layo bentap eka gol ka ba ar haga minit ka ar pnyau urapinha layo bentap eka gol ka ba lai haga minit ka ba san pupra Utores layo bentap eka gol ka ba sau haga minit ka ban reu pnyau badu lamin Yamal layo bentap eka gol ka ba san haga minit ka ba nyau peusan. Hagaway par ke chinga lakai Copa del Rey haprenga Elche Persia eka kenhuni lakai Alverez ka Atletico Madrid. Hagan ke chinga lakai ka Atletico Madrid kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim suk eka Elche da saula non. Bad hagan ke chinga lakai Alverez layo bentap shigol nagamenta ka Atletico Madrid.